إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك درسك أقوم من مفهوم هذا كافاني كتاب التوحيد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان قربا فتير ونباب أي الله سبحانه وتعالى فيها أهم فراتكم مدد استغاثة كرن وتدعاء كرن أي شركو عملته وترين واكمك ඒ බාබ ෆහුග දෙන් මුල්ලිෆ් බයන් කරාෆෝනි සාදවන බාබ නි බාබුගේ සුරුඛියේ මුල්ලිෆ් බයන් කරාෆෙනුවේ එක් මානේ කි නම්බර් ජස්සවා බාබු දුකල්ලා ෆෙවනි ගොඩ කබූල් කරේ ගොතුක පුරි බාබුග බයන් කරවා ෆ මවුදු මි බාබුගේ මවුදු කිස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆියවා එහෙම් ෆරාත්තක මල්ත එදුමයි දුආ කුරුමුගේ වාහක ඒ ශිරුකුගේ අමලතෝ තෙරින් වා කමෙක්කමුගේ බයන් කරාෆ හොරි ආයතක හදීස් මේ බාබුගේ ස්කෙන්නවා අපන එහෙම ඊතර බාබුගේ ඊතර සුරුඛියේ නොත ඊතර මවුදුවේ නුලියව කුරි බාබුගේ දශුම් මේ බාබු හදීස් ආයතක ස්කෙන්නවා අපන අගොන බාබ දිමුගේ කුරීගා මේ බාබුගේ ආයත ෆෙෂම්ගේ කුරීගා අගොන මෙන් බලාලම් කුරි රේගා අගොන බයි ලෙන්තෝගේ ඉබාරත් එක්තරේක බුර්දාගේ බයි ඉබාරත් වා අගොන දන්නවා ෆානි අගොන තෙරේක මේ මවුලුදු ගොතුගා කියා ඔළුණු බයි මේ ශිර්කුගෙන් වත අල්ලාහ් තාලා ෆියවා එහෙම් ෆරාත්තකුම් වාගේ එදුන වත මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරිහුන් සීදා ඉස්තිගාසා කුර්මුගේ බයෙන් අල්ෆාස් තවා අගොන් මෙන් කුරීරේ ගවනි දක්කාෆ ඒකතු මිරේස අගොන් මෙන් ඒ බයික් බෑවතක අගොන් මෙන් බලාලා මි ලෙන්තව තෙරේක මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මෙදුවරිකොන් එදුමා එක එපානුගේ ජාහුෆුල් මෙදුවරිකොන් එදුමා එක එපානුගේ ෆරාප්පුලුන් සීදා කංකමුගේ එදුමා මේ හුරිහා කමෙක් මේ ලෙමුගේ බය ලෙන්තව හිමෙනි ෆාග ඒකතුම් මේ ෆොටෝගේ නමකේ ඛසීදතුල් බුර්දා අල් බුර්දා යමුක දෙහින්ක මදීහි බුර්දා බෝසරි ලිවාෆා ෆොටෝගා ලියෆවනි අල් මුස්තගාතු යා රසූලල්ලාහ් المستغاث يا رسول الله أقول ندندي مع النبي صلى الله عليه وسلم أريهوغا أصابك لونعاس دنبي هنگاره دان එක එපාන අරහෙ නස්තගීතු برسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث برسول الله අල්ලාහ්ගේ රසූලාගේ අරහෙන් ඉස්තිගාසා කර හිඟාෂ එකම එක එපාන ඉන්කාර කර මිතාංග සීදා මෙoti අල් මුස්තගාසු යා රසූල් අල්ලාහ් या ए मुखातब को मिया का पुनवेच अल मुस्तगाथु या रसूल अल्लाह के माने कि ए अल्लाह का रसूल है मेरा है इस्तिगासा को दिवांदे मदद यही तेरे के मेरा है दिवांदे मी दुआ है कि मी लेंत मी एक एफन आहार म फहुगा मी हुन दन्वा फुरी लेंत अगर मैं पूरी दिन ने भी एक एफन हयात पुल एक मैं इनकार करे ए मिहार मी दन्वनी मी हुन المستغاث يا رسول الله دنوني سيدا دنيا كتبه كيفن اوهار مفوغ دنيا كنقلتو كيفان دنني مخاطب كرمدا مدنبي كيفان منا كربه عبارته دين يا رسول الله الشفاعه يا رسول الله الشفاعه يا رسول الله الله برسوله مي تمم إبا مي كليك فانو غاريون شفاعتن එදෙමෙ නියලා ශෆාඅත් දෙවන් දේවේ අලගොන් මෙන් අල්ලාහ් තුන් දන්නවනි එක එපානුගේ ශෆායෙන් අගමන දෙවත් අද්දා බරුක ඉලාහුවේ මන් නබි අවසර ශෆාඅත් අලමන දෙවන් දේවේ එක අලගොන් එක එපානු ගාතකො නේ දෙවෙනි ශෆාඅත් දේශේ එකී එක එපාන ලිෆවා ඉස්නේ නෝ එක එපාන බේනුම් ෆුල් මේක ශෆාඅත් දිනු ඉන්නක ලා තහදී මන් අහබබ්ත වලාකින් අල්ලාහ් යහදී මන් යෂා කලේක පාන බේනුම් ෆුල් මේක කලේක පානක තෙදුමගෙන් නොදෙක්කේ වෙන්නේ එහෙනස් අල්ලාහ් ඉරාදු කරේ අලක තෙදමගු දෙක්කේ එම් ෆාතුක මොල්ලේ බයන් කරා බාබුක බයෙන් ඉතුරු තෆ්සීර් ගන්නා අපේ කේෆානුක ආයිලාගේ බේපුලුන්න මුඛාතබ් කරා විදාලේ බස්ෆුලුත්
ekefan darikama mukhatab ko hadis kurebe kamana ga nafsu narkan salam kurashe timan kalefana qiyamat do bes kame fud denu deve ehema darikama laka aila ge mihakan en ebes kame fud danu devun iruga algon men kinen e sida ekelefan arihun shafaatan edeni ekefan avaharam fo gadem timanne kalefan shafaai devwan deve egota mega meden moti ash-shafa'atu ya rasulullah dem bunafodi ya rasulullah al-khalas mane ke naraka min jukurum nuwada salamak kurevum al-khalas ya rasulullah al-amanu ya rasulullah e allah rasulai aharannan amankan devwan dev aman e birwarikam amankan dev egote ke duniye gaman ekefan duniye dukurum foga maddi amankam awmana kanne ekefan karekin libek එහෙම ජෙගමානේ කි කියාමත් දුහ දිමාවන් හොරි බොඩි මුසීබත් තකුන් අමාන් කෝ මේදෙනි අල්ලාහ් රසූලා ගරිබ් මී එක එෆාන ලෝබි කරම නුම් එක එෆාන කනෙලගේ මනා කර අපරිකන් කම්මි අලගොන් මෙන් තෙරේග එක එෆාන තබා එක එෆාන ලෝබි කරුම්ගේ නමුග කොරමුන් දියකන් අල් අමානු යා රසූලල්ලාහ් බිරහමතික යා අර්හමර් රාහිමීන් මේ සීදා එක එෆාන ගරිහුම් ශෆාඅතයි අමාන් කමගෙද මී ඉබාරා මේ ෆොදුගේ එතම් මිතාංග තකුරාර කරේ ෆෙබ්‍රුවරි හැමෙම මේ නබි අසෝසම් ජාහුල් මෙදරුක එදීෆුරි බයෙන් ඉබාරත් එක තිරේග අල් අස්ෆියා අස්අලුක බිහක්කි නබියික් ඉබ ඉලාහුගේ හදරතු මෙලා එදෙමේ ඉබ ඉලාහුගේ නබියාගේ හග්ගුග අස්අලුක බිහක්කි නබියික් ඉබ ඉලාහුගේ නබියාගේ හග්ගුග මෙලා එදෙමේ එවස් අස් බිදුආගේ ඉබාරතෙන් අගොල්මෙන් algon එක එපාන මෙදුවරි කොෂන් නේදෙවේ algon මෙන්න එදෙවේනි algon මෙන්ගේ හේව අමලෙන් මෙදුවරි කො මිසාලක මේ අලා ඉබ ඉලාහුගේ රසූලා දෙකවා ලෝබි ඒ හේව අමල ඒ ලෝබි මෙදුවරි කො එදෙවිද එහෙනම් සීදා එක දෙකපානට්ටක මේ අලා කම කොද්දෙවන්ද එක එපාන ජාහෆුල් මෙදුවරි කො එදුන් ඒ බිදුආගේ ඉබාරතෙන් ඉබාර බේරුම් කරනවන් බුද්දෙන් algon මෙන්ගේ හේව අමල algon මෙන්න මෙදුවරි කොරේදා ඒ හුද්දක हे अमल अल्लाह कुराफ अमल नमाज़ कुरान के एक ये अमल मेदर को देने दाने नमस मखलूक है फरात एक वाक़े दूँगा ये मिसाल का खुद पूरे के वाक़े में नूं निकाल बावर इबारत एक इब्बिस काल में बेल में नहीं मी फोटो के तम मितांगा नकुल कुरेफा और मरेगा के इबारत बुर्दाग मी कदे फानु के धीरत कमे दुनिया आखरत किस कदे फान दुन दिलेत कम हदी हम एहम में कले फान के इल्म तरेगा कलम का इल्म लौह का इल्म मिनी फावा किस रेगा और में बुरदा के बंग इबारत तो वाणी फाहकुफ दिन आउन बलाली दिवे राज्य के मशहूर को केवे मारुद बरजंजी मालुद अदि मारुद फे मोना आउन ते गन्ना नगरात करबी आई अहसन लेबर अदि एफें आई आउन में क्या फातिहा फे एफे पे सावन तो गन्ना efes inshallah genna agun me bang ibarat ka behut wahada me barzanji malud me fota kiwes malud gotu ka madaha ya sana taarif gotu ke tebbar ibarat ke lifa fot en skurin denne fadain e aqida gahulwarin tanko me midanne kankan nubala tiwe hagigatu ga agun terege mi kankan eha warak emi hunnak me rakka terifa neti एम फुर्तमा न सोफाग में हावाना सोफाग लीफोनी अस्सलाम अलैका या हुस्न तफर्रुद इबारत को फाहत को बनफाने अस्सलाम अलैका या जाली अल कुरूब जाली माने के अच्छे मुफुल्ले अल कुरूब माने की मुसीबत गिलंबरिक आगो मन जे पड़ती मुसीबत या जाली अल कुरूब माने की मुसीबत तकुम आलमन सलामत को दिवा कलेग फाने अल कुरूब ऐ बड़ी मुसीबत एहम अस्सलाम अलैका कलेग फान अस्सलाम हुट्टे कलेग फाना की मिस्तकुम मुसीबत तकुम रक्का तेरे को दिवा गिलंबरिकम हिमायत दिवा कलेग फाने आगो मन देने हिमायत दुम होते नोने अल्लाह ताला हजरत नोने एहम लोबी का हद्दु फाना दिउंग ऐ उम्मत मगफिरतुम का सौबक मिबावतु के इबारत फोटो का नकुल करे हम में सोफा में नुवान सोफा का बयान को फने या रसूल अल्लाह
يا خير كل الأنبياء نجنا من هاوية يا زاكيا النصب نجنا من هاوية الهاوية أي نركع علمين سلام قربان دي مي إله أنتكم كدرجة مها روني ما النبي صلى الله عليه وسلم دي كيف أنوك أريهم سيدا نركع سلام قدم إدي مدنوني دنيا كتبين كيف أنو دنيا دوكرة مفوقة دنيا كيف أنو هن بنامس إيه كيف أنو كمية كنركع سلام قرم أي قربين كمن نما إيه كيف أنو عائلة كبيفلون نركع سلام قربس إنمس إيه كيف أنو كنك إكم قرم إذن الله سبحانه وتعالى دبّا دين باين حساب تمية ليه فوري مولودو قطو كأي تدوان جه حساب أقول من ترى كامو كم يعقيدة قبول كرني حساب الديامة باي بيفلون بدالوانه ما النبي صلى الله عليه وسلم إتنا حاضروا إميهم عقيدة كي إميهم के मजलिस तक एक ऐफान सीधा वड़ा करना إميهم عقيدة कि एक ऐफान आवाहर है नूने वन एक ऐफान की नूरे के एक ऐफान आवाहर है नूने वनी की एम आधा के जिस्म अगुन में क्या इंसानी वंतकम बाय मीहुं एक ऐफान की बाय नफी करे एकम कुरान का बयान कुराफ़ानी इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम तिमन कले ऐफान की तिबामिहुं फदा इंसान के एक माने के मलाइकतें नु अदि एहम माद्दा गुफदिफा बेफुल बसनुम अगुन का इंसान है तफात की एक ऐफान वही बावाले एक ऐफान के रसूल अल्लाह दर्ज मतेरी कुरबा बेकम इंसानी वंतकम एक ऐफान बेरनो हम आगमन फद इंसान एक ऐफान किस मिदन्ने भी हैसियत एन्नो सेमिम पुनागतु एक ऐफान की मी अवहारो में नुआ बेफुले एमा दुनिया कंकोल तक एमिहु के बिदुआवर मजलिस तक एक ऐफान हाजिर वाकम के हम पुरन एम लीफान सुफान बरना वारा और गिना मीबारस तकरार करे होए महल्लुल क़ियाम आने की तेदुवन जेहे वगुतु अस्ते होनी फहर के मिग मानने के मिहो केतन किया इस पाने को मिग एतन किया का लिए बेचेनु एक माने की मिहार दें तेदुवन बेच दें मालू दुख के निशिंतिया पे में तेदुवन तेदु हशम बंदे एम्में अतरुल्ला होंदुला दें मिहो कबू करा ते कैफान मार वड़ा गलो बने मन तेरे एगडी कंगने को नमस मनावा ए कैफान वड़ा गनो अगडी उन्हें मैक दें बायको किहा मैक का में कुराती है कैफान खुद वड़ा नवन एवर मोलका में कोबा दुनिया कंकोल तो का जिहाद करे मंदनी मुस्लिम निकमती मंदनी एंगे बिस्ता का वड़ा न बने को एमे मजलिस तक बराबर वड़ा एहम कमुगे सूरा शैतान आमन जीनतिर को दीफानी मिदन नबी हम में एक इबारत है बयान को फोनी लौलाहु मा कान बहरुन युस्तमद्दु वला एक देख फानु नोई नमा फरतम इल्म फरहाफनी हद्दिस अनिल बहरि दिल अमवाज वल लुजजी खंडा बेहे गोतुम खंडुगे सूरा मिता बयान को फोनी बोडे तिराळु तक ओय दे मुंदा खंडुगे वाह कारम दक्कमा हिगास खंडु सिफा को नुक्ततु फैदिल युस्री वल फरजी ए मिस्तकुम खंडुगा मी लतिहारू के जहुनीमा एमिहुं सलाम को दिन जे हालत तकुगा एक इफानु के हिमायत रक्का तेरे को मुंगे दिन बड़ो फने लौलाहु मा कान बहरुन युस्तमद्दु वला एक लेग फानु नुई नमा खांडे नुई है वला दल बहरु लौलाहु लम यस्कुन वलम यहिजी कैफान वानम कंडक हम जेहुं फिनिकन नोता कंडु मडु नुई है हमी मक्का मुश्रिकुन नुकुरा कन मक्का मुश्रिकुन मस कांडु गदई म दन्नने अल्लाह मक्का मुश्रिकुन कांडु गदई म अल्लाह दन्नने बुदुतका चे फरकोफ एकमो शहादे क्या अंदि उम्मतो निस्बे बाहुल वरिन कांडु गदई म सेनुन्न खदानो अल्लाह मंच एमन दने हिंदी मक एह मी उम्मतो के बाय मीहुं शिरकुगा अस्लु मक्का मुश्रिकुन नवरस मानुरक एमीहुं कंबडो हास्वे हुरिहा को बेदुनि म दें अल्लाह दि मेदन आर उम्मत निस्बे बाय मीहुं कंबडो हास्वे म देंबस्तनि मरोफाति मीहुं गात गुस्से गबरू होरे अन तवाफ ए सजदा कुरन एमिन किबा दन्नवन एक मक्का मुश्रिकुन कबूल करे मी हिसाब दिया म दें दांजिन अल्लाह हदरतक
hema bayk mihunge shiruku ma macca gossawani mi ummatu هم توسلك متى عاش عبارة ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية إبا إلهك حضرة عالمين مدوري كرمه محمد غفانوك ذات فلوك شرفتك محمد غفانوك ذات فلوك شرفتك شرف مدوري كدنو أقول من سيرتك عمكو سيرتك فشيكو كيف أنا معك مغاك بيان كفا نزين دحلان ديبا فسيرتك وانا إكديك فان نوينما ودب بمن نوفد دبيه مي نركه سورگه gefulen ebbes tane nufaddawane ekama e riwayat ki man nabiy sallallahu alaihi wasallam mach bayak hadafa mawdu' dogu riwayat ke meg mach siratu kiyamunda kuriga rajyega me ne madhaga terega skiyumundi nuwi he me alam gudabin nuwi he nuwana matiba de ka oba nuwi he ukkan kurin adu wenet mehar awone hen komas swarake khabar wegen me gune ka nehar kon adenni vech tv kon stadium ei midenne vidogo riwayat maccan hada farich ekadeka noinama ebestane noi emema kiyana emme furtamana wujuduga vi echki ekefanu nuru fule e nuru nagulum go suriyata ke nuru go ekam allah subhanahu wa taala emme furtama ufedde makhluq go wa ka agum dekkiruga ekadeka nuru fulu wa ke nen hadise gas emme furtama ufedde kama sunna jamaat ilmari bayan kora foni qalam نوني عرش هيك ويكم مسر خلاف هن مس حديث كاسن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب الله تعالى ام فرد القلم مفدا وهي كره بلياش هم يقول قلم كم غاو نوني عرش كم غاو ايتر كم مسك چم فرد ودي اهم بما ايكيفان کو نور فلو واهك اي ميدني اصولون ادكا واهك كي نانگو صح واهكن ايك مانن فارغا سالگون men එක ලෙෆාන් ක මකානත් එක ලෙෆාන් ක දරජ දක්වරණි එන්න සගොන් මේක එෆාන මෙද කබූල් කරණි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක ලෙෆාන් දිබ්වා ෆවා මති වෙරි දරජ हम हमें जाओगे वाह क्या ले फवानी अल्लाहुम्मा इन्ना नस्सलुका बिजाहि हादा नबील मुस्तफा हद्दा बड़ो इलाह अलम मी नबिया के जाहु फुल मेदरे को एबे इलाह को हदरतुम एदमे कुल्लना मुईना व मुसइफा वरजुकना बिजाहिही عندك قبولا وعزا وشرفا متهوري عباره اسميري كيفان جاهو مدور كلف ادي باين چيبر ديبهم ليفا جاهو فلوغوا اگتم صفا نمبر فاست was dege defoni ijabatuge agumen ederan natija bijahin nabiyyi alamenna devvande ijabatuge agumen ederan natija bijahin nabiyyi alamenna devvande mi dua kurumuge mi beenu kora ko uslub ni mulimis bi dua ge ibarat emme fahum len nimmalafa tiriga jahafani sha'irul majhul sha'ir al majhul sha'ir majhul mane ke lemveriya majhul mane ki nege mihik mane ki mikaku kame sha'ir majhul mane ki kaku de lemek kame ke lieben mes nege miho kada pele me kaku kan nege miho ek mane awni tan gere maramo sha'ir al jahil dunia majhul badaloga al sha'ir al jahil al majhul kaku kame bes nege me de lemme lieben smita step hoti ijabatu ge aguman ederan natija ehma du'a mi ijaba korabumuge मैं मते रन नतीजा मी लिबनी बिजाहिन नबी एदुनी कैफान जाफ मदुर के दुनी अलमन देवान देव मी कंकम की अलगुन में तौहीद का हुलवरिन अल्लाह एकवंत कम कबूल कुरा मी हम सुन जमात का हुलवर मरबड़ रक्का तिरवान जेन कंकम मेन सागमंतरे मेहार सम नुस्तफ का इस्तिहार जाफना मालदु किया दे दें हम गुड़ाले में की क्वालिटी का मालदु हुन्ना रुफिया मैं पैकेज तो हुना मेहर में होने तंगुल गिना अंदने तंगुल गिना मालू तक किया और उन देखेंगे आवेरु के बैन उस्तो का भरे हमें दो हम उस्ता हम इससे हर जाओ नंबर जा मालू क्या गुड़ाला फहारे में किया हम बैन वरक एमियक बैन वरक दार दिनीमा बैन मालू दे किया दे मीक तेरे हम इच्छे मीके यार खुदिन खितान को पिंगुले और का तंगुल दीम वेर गे गवेजा मालू दे हम किया नहीं कोच मालू दे क्या दिन बेरो ಮಾಲುದು ವಸನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ವಸನಗಳು ಮೀ ಆಗುಣಂತರೆ ಕಂತೆ ಮೇಕು ಮಾಲುದು ಕ್ಯಾಲಿ ಮದೆ ಹಿಸಾಬು ನಿಮುನಿಯೆ ದೀಮ್ ವೆರಿಕಂ
en ebisalega eiki agon me dimerika me non eiki agon me jahilu kai agon me kankam belon kodakai eman nabiy sallallahu alaihi wasallam deke lobi wa kam ge namaga baharek gas neke efanun mana kurabwa fa kantatak di khassakum agon menge aqida ya ekkawantakam aqida ya shiruka golum hori kankam agon tere korom medani ebbis kala belon terika mennati mi kankam ki agon warabada samalu anje inshallah denganna to ek agon men baki den hori badru maludu gahuri ben ibarat taka fatiha foto hori ben ibarat taka be to agon wahadaka inshallah em bima mere agon men babu ei saada wana babu ni babu ke furtan muallif rahimahullah bayan kora foni ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun ei ayatu ko manai surat al-a'raf ke nuadi evana ay ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun emihun shiru kurani heyye evvesech nufadda farat maneke allah emihun e bawari kora faratta kochenge ufeddi allah kainatu ufeddevi etaka rizuku de balhattawani den allah fiwa emihun e alukon kora faratta kochenge ufedda hotu adi emihun echen ein ebbe saraten echen ufadda vanettanga wa hum yukhlaqun emihun naki sufeddeifa baik emihun kodu echen ufadda emihun vesei allah ufedde emihun e makhluq emihun echen ufadda vennet khalqu qura venne ebesich ehma kihinen heyye allah subhanahu wa taala emihun e farat bawari qurar e faratten ei ebbesech khalqu kofanwa adi amudun e farat vesei makhluqunne allah ufadda fa dakeche mihun allah bawari qura e buddhi gotun allah subhanahu wa taala bayan qura ane nukta ke surat al-a'raf ke nodiya devana satya ke nodiya devana to bayan qura fa wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun eba mihun ge nafsutaka wala eba mihun nasr dirm kuldana ke libegen wa bay besnonet dannawa dua qura wala yastati'una lahum nasra ede farattaka nasre waagi verikam dirmu kuldanaka livfa farattake nuuneik ei komme mihekam gavis ei malaikatekam gavis nabiyekam gavis rasulekam gavis allah subhanahu wa ta'ala appologe huriha bare bon ebbes mege ebbes manfa nokadde shafaat esnude namillek allah isna fulakman wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun adi ehem miheka nasru nudevetanga wala anfusahum yansurun emihun nafsaves nasr nudeven maneke amille dimama kamaka salamat nuve ehem mihun musibat salam kuram uttanga emihunna kame dimavis emihun khudu ekam salamat nuve nekiya ehem miheka nasru de ehem bima wala yastati'una lahum nasra emihunna amille nasre anikon nasru dimu qurdanaka lifa faratake nune wala anfusahum yansurun adi emihunga amille nafsan nasru dinuga baro semna lifa noe embe jedin kihinenge allah e bawari kurani farat dannawani dua kurani marofa miheka enig nafsaka nasru nude ai dannawa minnuga nasru nude ai dannawa adu nosivene adi unu sijabesh nukrava dengennawa foni suratu fatir ve 13 adi sadwanaye vidawani wa qawluhu والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير تبامهم الله سبحانه وتعالى في وقت دعاء كرا فرات تدنا فرات ما يملكون من قطمير قطمير بسميهن ملكو جنوي كوچ دو قطمير اي كادوروگه ركو كادور مهم فلاليما كادوروگه اوشوگه وشاگه ina tuni fashale wara tunich arabin amuko kaawleche nijamana kadurak emehna wara tuniko wara kaviko kodakon emme kodakon amuko kommudu svenneche kitmir emme qur'an misal ge safan egewa emme kodawegen kadur osuga washayagen not kadur osuga enna rodifa eoru es milku wegen no eden koche emme deven ma yamlikuna min qitmir ge darajas milku wegen no emehunna emin faratun ti chi kay me edeni evve secche milku wegen no ek morade komme qitmirenno evre kudeche milkun enno evve secche mane emme kudeche emihun danne ti emme kudeti emme kaviyeti emihun danne misal jassabun evarus emihun milku wegen no wala yamlikuna min qitmir
den bayan qurafan in tad'uuhum la yasma'u du'aakum tibamihun e farattaka du'a kulayas la yasma'u du'aakum tibamihun du'a en adanni wene walau sami'u adi adu evun kamuga vies mastajabu lakum kalemenaka ijabes nude ehma faharegam argon gos mihekkarin du'a ko feena adu vida adu vecche vis ni vecche kamuga vis degangot in tad'uuhum la yasma'u du'aakum kalemen du'a koriyas kalemen du'a en adanni wene kiya bor nikametika meena musiba jehunima ena dannawani ena hitun salame kod dewana kiya ecche awun kya me phone f fem kalakam edu ekora du'a en hisabaka dani kisnu adi walau sami'u echen adiyunas mastajabu lakum kalemenaka etegeti ijaben nudene eikibe ma yamlikuna min qitmir evesiche milkunu afarata kine hen kan hodade arabi mone ole faqidu shay la yuti tima echen nuribegen tima gelligen hoda echen anaka nudevene emihun kavvalata kuwa emihun ga salamata rakkateri kaman emihun kankama mashhur wegen ole iruga inkina de hemme ne kankan hoda den ehme eiki wanaka mennon anek kolon dem bayan kone wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum qiyamat do kalemenge shirka emihun kafar wane anek emihek inkar kura emihun burane astaban man du'a kori maharum kayem war rangalek yakfuruna bi shirkikum emihun ekori shirka emihun inkar kura kufurwa wala yunabbiuka mithlu khabir mane kalege fana ka khabar en udevwane khabarwanta khabirwanta farataka or waki molo hem farataka mikanka engewodi gannawa faratun khabar me devwani ade nivene ade una sijabes nudene emunne milkuwa evvesech milkuwa farate nune emihun qiyamat du kafarwane me khabar konta ko harme hodane em faratu allah khabar devwan wala yunabbiuka mithlu khabirwanta ilahaka menui me khabar kalege fana ka for kornu devene khabirwanta ilahe wani khabar devwa ekanko mamfa nukuran em algon jeche kabul algon men bura nune kabul kuran nune adiwe du'a ijab kurbane algon men bure ma mativeri bayke e sawali halonna emihun kan almost denne wema emihun allah denne ma khalas hisab niuni ene no ekonant algon men sida allah denne wene ebe salaga marufa farat mederi kurun eigi me figuhi khilafi masale ennu ekmane ki ilmurin dekolar wahage dekevi degwebes rangalwe ijtihadi masale no ei aqida golum kuri masale tauhida golum kuri masale shirka golum kuri masale heme ha lui ko deken je masale no ek ene ege gabur kurami ege anek gabur kur anek ene no ekanka mana kura mattaka rasul bekalum fonobe febba wale e nuniyam komen ituru akamek menek emihum bes makka musyrikun ekame kuranikon ekay fana mana kure ekanta mihar smi kuran mihar me kura kanta ladruga algomen kaumtoga gabur kare gus tawaf kon nadurubune emin kare waagedi emun saida ja ekankam kurun rangaliya kommen makka mushrikun kuri kanta ki mana kuram ekam inkar kuram kiwe kar kura kanu je mekech ekam mattaga hangurama kurawon dem muallif rahimahullah genna afoni hadis وفي الصحيح أن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم صحيح بخاري أي مسلم قام حديث كنا أقوى صحيح بخاري معلق تعليق حديث أصل وفي الصحيح قال أي الصحيحين صحيح متاعوتي ده صحيح جواه كإشارة كراكم مشارها بدالك بخاري معلق أدي مسلم حديث كلوا كنا شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ما النبي صلى الله عليه وسلم استرفل زخموي أحد غرام أقدوك وكسرت رباعيته එක එපානුග රුබායියත් මේ කියන්නේ ෆේරාතා ජෙහෙගෙන් බිද්දරගෙන දැක් එගෙන හතර දැක්කොම් මේක රුබායිය ඒ දැප්පුළු බිඳුනේ එක එපානුග උහුදුග දු එක එපානුග ඉස්තරිෆුල් ෆලාගෙන්දි زخموي අද එක එපානුග දැප්පුළු බිඳු فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي كيف يفلح قوم شجوا نبيهم كينن هي بيغ نبيයාගේ ලේ ඔහොරවාලි බයක කාමියාබුවන් ඒ කේෆාන එමුන හිදායත දවස් දෙනිකෝ එමිහුන් ගාත ෆොනෝ නබිය زخم کو එක එවේෆලෝගේ ලේ ඔහොරවාලි බයක කීනෙන් ඒ කාමියාබුවන් හදිස් කරේ فنزلت تين آي باولم
ليس لك من الأمر شيء أمر بترين إبس كم كذا فانا ملكه جنوي هما إكيفانو زخم ويما إكيفانو إبدانه بس فلوس الله سبحانه وتعالى إكيفانو إشارة كره إكان إبس كم كذا فانا ملكه جنوي إبامهن الله توبة لبس عادي عذاب لبس أي كذا فانا ملكه جنوا كم نونه الله تعالى إنجب هم دين كونك ملكوان إهم ميهك إكيفانو إيه الله تعالى حضرتك إم لوبيت نبي ابن عمر كبان رواية فاوي بدالوي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بدال تمن أرده من النبي صلى الله عليه وسلم بدالوات إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر فاتس نماذج فوركاتك ركوع تدو وداعي مفداء من النبي صلى الله عليه وسلم بدالوات تمن أرده قنوت كيوبي اللهم لعن فلانا وفلانا حدوا ورك إله ميوني إيه نميهك لعن اللباندة إيوني إيه نميهك لعن اللباندة نعم بدالوف دعاء كربي أي صفوان بن أمية سهيل بن عمرو الحارث بن هشام ميمسمي نعم مس نمي بدالو كيف أنا مهون مچ بدعاء كرب ඒකෙ මෙහෙම හදා කරමට්ට එන්නෝ සේතර මෙහෙම ඉස්ලාම ෆෝ ඉස්ලාම වේ මෙහෙම ඉස්ලාම කහ කර එහෙම අමුරු ගතරෙන් එබ්බස් කම එකේ පාන මිල්කුවගේ නොවේ අල්ලාහ්ගෙන් අල්ලාහ් ඉරාද කරාව තෙමන් ඉදා දක්කෝ එකලේ පාන නිම්ම මේකෙන් දිය නම මෙහෙම හදා කර බිස් එන්නම සල්ලාහ් තාලාගේ නිම්ම මොති ගේනේ නෝ එකේ පාන එකලාගේ නිම්ම මොති මෙහෙම ඉස්ලාම වෙගෙන් මෙහෙමගේ ඉස්ලාම් කරනකල කර අබූ සුෆියාන් එරුග ඔහොතන් ගුරාමක මුස්ලිමුගේ අදාවත්තරි එන්නම එසකේ أبو سفيان إسلام وداعي إسلام دفاع ويتبدر هنغرامة تككورف أقول من ميدس أبو سفيان واقع بيجام هي من نبأ بيفلك إكم صحابي ما ماتير صحابي إسلام وداعي يتبدر جهات القرآن بيفلك إما إيسا أمفريقن عبد عمر ودانا فواني اللهم لعن فلانا وفلانا بفدين دعاء قربات أدوه مين ميهك لعن اللبان ديب بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مفدين بدار وفا بدعاء قربات تبان أدوهم فأنزل الله آية باولا ليس لك من الأمر شيء كاليغفان أمر ترين إبس كمك ملكو جنوه هم كيفان إسلام فريقين أرتل آية فاهد بها أسفاني ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الله يمين التوبة لبس الله يمين عذاب دبس أي كذلك فانا به وداعن وكمن نونه هم كيفان أرتالف تو أك إسحاق فش هم كم مين ده كده ميس ميه ونانكيا بدودوا كرون أي هدّة كمكان مشركو كافرون إسلام دين كعداوة ترين كافرون نانكيا بدودوا كرون أي دين كهدّة كمكان ميتانون كبديه كده من النبي صلى الله عليه وسلم يكون كربي إنه الله سبحانه وتعالى علم فلوجا بني إكيفان دعاء شامل كره ميهون ترين باي ميهون وتميهون إسلام كم قواتي الله سبحانه وتعالى كمانا هم إكيفان نيمة أي إم فهوك نيمة كم قوانا إم داني نارك هم عنكبي كليفان أمور ترين بس كملكو جنو هم بمسؤول كي إكليفان بس كملكو نوار دين كاكن ملكوان أدي إكليفان أريهم كينه يارم إيدين يارم سلام كودش إكيفان خدوا إكيفان نفسه سلام النكره إيرو إكليفان آيلا كبيفون سلام النكره إيرو دين كينه يارم من إكليفان أريهم سلام دين إيدين أدي إكليفان إكم ملكو نوارو إبر درجة كميون بحالتي كوباي هم يكوا كي ورساف أولون أرامسينو ورساف كو فينو مسيرة وفي رواية إن رواية مولي بيان كرافن وفي رواية إن رواية قوي يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام إن رواية قوي ميمسمي مچه كيفان بدوا كربي فنزلت ليس لك من الأمر شيء دين مي آية الله سبحانه وتعالى باوالك دين النوافوني إن رواية غي وفيه عن أبي هريرة أبو هريرة كباق رواية فاوي هم صحيح حديث رضي الله عنه قال أبو هريرة بدالوي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء دوشة سادة وناي مي آية باوالي ونهدوغا
එක ඒෆාන් තෙදෝ වඩාගෙන නෙවි මණික සොෆා ෆර්බද එක ඒෆාන් රුබ්වි මේ ආයතුක මුරාදකි කදේ ඒෆානුගේ ආයිලාගේ බේෆරොන ඉන්සාර දෙපස් وأنذر عشيرتك الأقربين أي دعوة فرتما أي إكيفانو جيترين إم كاريم هنا دعوة فرتما إسلامي دعوة إمي هنا دعوة دي فدين إنجبي دعوة عامكر فعلو كرب إم فرتمان وأنذر عشيرتك الأقربين كالإكيفانو جاتما جبيفلونا إنذار دبانجة أنا كي إسلامي دعوة دبانجة إنجي مكيفانو صفا فربدين يروبي أروى بدالو يا معشر قريش قريش كمية كيفانو بقولور إنك يا معشر قريش أو كلمة نحوها نوتا إفدائهم كلمة بدالوية أنك يا معشر قريش نون إفدائهم عبارة بينهم كل قريش وانها كمية اشتروا أنفسكم تبامهم نفسوتا سلام كراش أنك نركان سلام كراش لا أغني عنكم من الله شيئا تمن كذا فانا تبامهم فراتهم إبس كم فدانو دبنا آيلاك مهنا بس جامعنا بس دين مولي إكون كيفانو كه قبيلة أي قريش وانها إكون مهنا بدالو دين نم بدالو كاريك بيفلون واق بدالو يا عباس ابن عبد المطلب إيه عبد المطلب كتري عباس كيفانه كيفان بورد بيفوله لا أغني عنك من الله شيئا من الله حضرتهم إبس كمان أهنك كلامه كمان فدين ودبن من كيفان إبس كمان فدين ودبن نركان سلام كر نفس إسلام وار إيمان وار تمن كيفان إبس كمان كورن ودبن آيل أغمية كبيس يا صفية عمة رسول الله إيه الله كرسول آج برداتا صفية كفانه كمان آج نفس نركان سلام كراش لا أغني عنك من الله شيئا قيامة ده الله حضرتهم كمنايا إبس كمان أهرنا فدان ودبن يا فاطمة بنت محمد إيه محمد غفان كدريكم بلوم فاطمة غفانه سليني من مالي تمنّك مدلهم كمانا بينو چيدير مانك مداهرن ديفان هرنا توين إتشان مدا ديودان إهنس سليني من مالي ما شئت كمانا بينو وإتشك تمنّك مدلهم إديشة لا أغني عنك من الله شيئا قيامة دو الله حضرتهم إبس كمن أهرنا فدان ودبنه الاسكول إيه مدين كونكم أتفدان دبن දැන් කීනට ආගොල් මම එදෙම් කීනට ආගොල් මම එදේනි එකේපන් කරප්පු කංක ෆුද්දාද එකේපන් කුදු හදීස් කුරාබති බුද්දෙන් උදෙවේනේ මිස්තකුන් හසබා නසබ මිස්තකුන් අමලතකගෙන් අන්නයිරුග කදේමෙන් නන්නරේ හසබා නසබගෙන් අස්තුපුනාරේ තිමන් මේ අල්ලාහ් රසූලා බොඩ බේබේ තිමන් මේ දාන්තේ තිමන් මේ කාවේ මාම එන්න බුනාස් එහෙම ඒ වෙසාලේග ඉස්ලාමී අකීදා එනු මීහක ආයිලි ගොතුම එක් ගාත්තමගේ සෝමුන් එනම් නරකයන් සලාම වෙමගෙන් දියෝ एक माने कि एबस कम में दुनिया उखरवी हयात का दिमाग बस मुसीबत बस अद शफाअत बस एक देखफानो का अमिल बारक में के फाना का नुदेवेने अल्लाह इज़्न देवी बायक ए मेंबर के कहफान को शफाअत आम वकिन दानी ने कहफान बेनुम फुलो बे फुलो करे ए शफाअत नुदेवे देम में मिसाम फरेगे में फतुगा मोल्ले बयान कुरा हदीस निमफावन एफगवानी फतुगा मसलत ए मैं सब अगुल में दर्स कुरकुल्लानी إراد كربي أنها أفتاغ فوتوغ مفيلاولون نجي فادا تكا بيو تالغمين وهكذا كان هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته